Reipi baros ka thup khubor jengi ran Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Rengkat ka video recording penlong personal interview ajing mot ka FKJGP. Marway kelan mengoru ba kitbok thaba hakmat ka sekretarian. Na Korea, Thailand, USA in one shementa haka MAASA. Daka jingkeman hun mensem rakhi jubilik siar ki Catholic yang do. Pan Bugerti Menteri Rangba South Li ki mau nongren hanam dong. Tementai ne pai ski khubor ki bakhamnya. President ke Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP ba dandi khongsen ulalet ya kundu chairman ka Meghalaya Public Service Commission ban kli perthau ya ka jingsuki ban khot interview ya ki kam sarkar ki balalaj ya ki balapan bana pai ba bat khot application labun banai menta. Chairman ke MPSC ula batai bana kadau bala bon ki samla ki bala terwa terekam ka shimpor namar yakat kani ka kam namar kat ya kani ka kamba ka ban kta ya kalawe ju ki samla tadi ban le janai khnang ba nemi ka nu ka jingwit jingwa hakiru kam terekam na kaliang jo uba dan di kongset ula ai jingmut yu chairman ban benrap rengkat deka video recording hakapor ba penlong ki personal interview khnang ban wanra ya ka jing hunjrut na kaliang ki samla watkam bat kan wenglut iki jing artatien baro na kaliang chairman umpat ai kanu ka juba bhalor kani ka jing ai jingmut namar ki don buon ki jinat ki bayade bat kani ka jing terwa yang ba kaslam ka di nakada ba kami itu ka order mo na ko High Court bagi bakalang roster te wala kata bakalang jang iru yung persyang iban ne Hamstead ya kan ni de hendrai ni usko ang kentu normal kadau try pindah keli ne ii ang makislam kita di department pak buat penpoy kita ki ka advertisement sakani ka office hendrai nakalang jang ii yang masnyo ai ka komtekam ka Hamstead ba kan menta da kalong komta te kalong ba Chief Minister dan ka jing klik nama baliu kapakot hi kalong baki kamram kali wan sarkar ngab yang isang balang ya kata di company bawan nang ni pher kini kendu sino kinlet sino kendal ti kam ni kendu isang balang bat ni isang balang ni mersi ni haban let ban kendu company ba kamu noru pideban tap ikibri ni prapon sisma kejulong umtahi den repat pada ni kwa ba tang lagi lawan sengi ngin sasim yang tak isu lagi kwa ba lingma kan di state employment policy government kan frame apa kan ya kini ki rules kini ki provision ma bahkan sekulip khat saporo kita tenat kiba lapan aikam aijam kan ada kini private sector na ki public sector Uba kitbok thaba nongelam ka seng kinong shat ka jilla All Meghalaya Dancers Association AMDA ula shongklan mongor marwehi hakmar ka sekretariat ban pensngoy ka sarkar jilla banyarap ban bei pisa ya kijing dan kam jo kinong shat ka jilla kham tam nei le haba kilet banya khun ha kijing kop shat ha kilumpung ba jongkari baju penlong ha kinong ba kumha Mumbai New Delhi bat ki wei ki jaka Namarka an cispa sapusau kadang terekam kumta uni unong yalam kinong shat ula let ban shong kalan mongor we breu hakate ka jaka terekam ki menteri jong ka sarkar jela uni urang ba ula udru bagi don kinong yalam ki bam sngo thu ya kani ka jingdon kam ju kinong shat ka jela namar haba ki pan jingerap nakabenta ka jing thmu ban shem benta ha ki jinge kop shat ki jingerap ba ki yo kalong 8000 tengka kum ka bai sha bai dut ki bam don lenti Tene kaliang jungi ni rek kat bala ibuar baret jungi. Dai kabut kabor ka bangin penyo alat iki ba kene sabar. Andai kalong pat kabesitom pat iki bat dan pat katu kat ni kimyo bandai sabar. Namar babale kidon kasap kasalen andai umdan bakarsan iki. Hamtam kidon katu kat ni ki nong yalam mah ki nong nikmat. Kiba lipan jirap iki syaduk sedelhi ki ayah raja tingka. Katu kat ni ki nong nikmat. Ngong ba penyakren lem Yau siam ba ginyo no la kajong kapha kapakerpang na mantajak ni kinong sa kinong laway namal habang ipet bamenta ipet mentang iba kala subun tang gini kita masa kajing pelot kalong hadu kasaw kulur dalis da kabuburam ya sarkar kang buram ya siam alis na ki kasaw kulur alis diban baha no yang la penugnu ro tang 10% ru kamot kalong gaji rap kabajur kabaklan naman tayo jadi kenang begini kena samla kena ya lingkar mangiiba baleng ngami ang ni ngai ngasusi bat ngadiaw ka bensim namar ngai babuon kena samla mata ga sujud supra mar kabdon kelenti ki
Hoi kidan kasap katalen andai suki gini sujano. Meghalaya Aero and Adventure Sport Association kan penlong ya ka Open Paragliding Accuracy Championship Asian League haka hnyo tarik hadu shipau tarik ubenai no pra 8,000 arpuar hamadan rableng. Habay kren sekilat patay kubor haka arpuway tarik unai wing 8,000 arpuar u President ka Meghalaya Aero and Adventure Sport Association uba Desmond Nongklau ulayat ho kat hadu menta kidan hnyo tili kiri kepada dep register kentup ya ka USA, South Korea, Thailand, Indonesia, Nepal, bat kiwe kiri. Shu uba Desmond ulayat ho bakat hadu menta tang uwe uba na kajala Meghalaya uba nation benta hagani ka jingyale kai. Ulayat ho ru uba na kalyang joka sorkar kala ai arpusan lak tengka banya rap ya kanika kenduhun ban penyat bed ya jerenti ya kanika jingyale kai. Ni nakalian association ni mut penlong ya ka international paragliding accuracy championship ka penlong apa Madan Raplem ti ajan railum ngan new tarik hadu sepuluh tarik ti hadu menta kita don hadu sispatam ki participants ki bawan nakalian kari India juni pilots mak kumjuru naka bari Jena bari kita don kiri kum ka Korea tika hari mereka Nepal Indonesia la ni mut register hadu sepuluh tarik kiri bawan bari but the local pilots banampo India itu rekan ya yakni ke championship ti hamni bakni menta idon vice president jongka FAI Federation Aeronautic International vice president jongka India Mr. Colonel Sukhdeep from the army ini John itu managing director jongka association jungi Ka Christ King Parish Riangdo Sunapahar West Khasi Hills District hakasngi ublay arpau tarik unai wing kalapan ha perda hakasngi penkod ya kajingra ke kemen sanposnem jubilik siar nado balas dang ya ka hakani kasngi penkod ya kani kajingle kemen ka bakrau lasdang da ka le nyam jing penmenta ka mas pakhot da usok blay rangba Most Reverend Archbishop Victor Lungdo nong kenya rangba balasan ran rangkat u Provincial ka Shillong Province Father Paul Olfenro Lengkon Father Sebastian Turkey, Parish Priest, Father Roland Karkarang, but Father Jonas Minch. Kita kat jangka jingas selok solution, but bonward kilungdo ki batray haga jalan yam Nongston Diocese. Hadu shispa nyau pu kendangut ki kena shenrang bat kentay nakanika parish, kila pediang ya kamet bat kasnam jung jisu haga communion ka bandingkong. Haba ay kasneng ka kraw hakanika jingle nyam jing penmentai ka mas bakhoj Most Reverend Archbishop Victor Lungdo ula ongba. Kani kasnam kade ka por ban penthamai ban penkre yala de na ka banta ki post number 1 ki ban yalam chaga jingle recommend diamond jubilee ula ai khuble kitbok kit ruang ya ki pa riunget jong kani ka parish ki bala penpau ya ka jing 8 blay bat ka jing shet hamman sim hakini ki sun post nam bala let no bat kin nang roi bat nang jileu ka jing 8 blay hala yeng la sam pat hasnong hathau ladang pulei ka sam ba ar pra kan riu la pa le kuai like the sound, like the sun, so close up way in your par, Propkandai, she's spotted par, South the sun, Ripupra, Ripkandai, Tete, Ula Pen Pau, Blay, Ula Pula, Yaus Air, Messaya, Ublay, Balong Lambani, the Batel, Yau Jesus Christ. But Yau News Aim, like Yatulupa, Balaka, Hakalong Nongret, Lakai wa ka wei ka Shillong ka beret hakalong yinglong sem ka bedok ula hela sana ka Shillong bompau satia ju thokot ju yo kusnam ju dan ka spa ka haja ju utrei kam percaya ka bakram utrei tang kumu misteri diem hadu lai pusnem karta Henry hadin kami ulalong unong yala ulapan bena ulayala ikubor ha ikabong kahima bening galajan ya kahima percay yala kahima bening Menteri Rangba ka jela ukon ke sangma haka arphoi tarik unai wing ulahyar hanamdong West Jante Hills District banbu Southly ki mau nongrem bakan thop ka CNRD block pathamai hanamdong Community Health Center ka Greater Muknang Lumrod Water Supply Scheme haka jinglot ka ba 100 klur tengka bat ban pen bahaya ka surok jowai nartiang kediap
Kanduli JNKK Road ke bajrong Sanpo Khandai Pon Khandai Spa Khandai Pusan kilometer haka jinglut ke ba Saupo Klur Tengka badia ka jingtrei in sedang no hau no pra abanwan. Menteri Rangba ulak samru iki khun sniang bat ki siar syakinong rep syakadni ka than teng ba ka scheme progress. Hakani kasngi ladan lang Menteri Ketenat Penroisor Industri Transport Basnyo Bhalang Dhar MLA Katan ba Wailat Miki Shilla MLA Kejawai u Director Ketenat CNRD USC Sadhu u DC ke West Jante Hills UBS Solia USP BD Marak bat kiwe. Pada kitu ki kubuang lapoish kabakun tak hadu bengindaya syambiang kublai shibun.